Guverineri wa Kivu y'Epfo Jean-Jacques Purusi Sadiki yatangaje ko umutwe wa M23 ugenda usatira Kivu y'Epfo birushaho gushyira ibikorwa by'ubutabazi mu kaga w'intara imaze kwakira bataye ibyabo babarirwa mu bihumbi. Muri Nigeria ibihumbi by'abaturage bari barahungiye muri Chad urugomo rw'abajihadiste batangiye gutaha nyuma y'imyaka irenze 10. Abagera ku 3600 bageze Maiduguri muri leta ya Borno bari mu makamyo. I Londres mu Bwongereza hatangiye urubanza rw'isosiyete ya Shell icukura peteroli hamwe n'ikigo cyayo muri Nigeria. Uru rubanza rushingiye ku birego by'abaturage bahitwa Ogale na Billy kubera peteroli yamenetse aho batuye. Muri Cote d'Ivoire ejo kuwa gatatu abayobozi babiri bo mu ishyaka ry'uwahoze ari Perezida Laurent Gbagbo bakatiwe igihano cy'imyaka 10 bahamije gushyira umutekano w'igihugu mu kaga. Ababunganira mu mategeko bazajurira. Ikigo cyo muri Afurika y'Epfo kitegamiye kuri leta cyita ku mfubyi n'abana batagira kirera bagera kuri 200 bitewe n'icyorezo cya virusi ya sida cyatangaje ko cyagizweho ingaruka n'icyemezo cya Perezida wa Amerika uherutse guhagarika imfashanyo zose z'amahanga.